man Ghana mo asafo ni bi wo ho mo ye politics na so ne wayi nanim pa no eye prophet wo wusu bempa wo no omampani eye Akufo-Addo akonwa obedi su na chese wo di mu ntintimba eda ye de na Akufo-Addo transfer ye wusu bempa di no bonu ne edi kan ya wiase nyina di na chese prophet wusu bempa wa ye presidential president I would not prophesy ema abaimum penifo na ye prophet wusu bempa ebekeka kansem bi se eye ono na bompa ye se eye omampani Akufo-Addo wo mekire konwa so na enso wo hwe na membuo no ne niema se ne wo ye na enhyeda nkoyie akoye se wo ma ne nsa esifam ema opremisi no kra se na solden na ko obesia makakra na ko wadu Nyankopon ho na enso wa hwe anim a soldan no foko bibia enkosesan nti akoye se ne ya wo o kaaye no wonye ndi ne nsam so san no wo san se sansam nyina wo kaaye no sansam nyina wo kaaye no prophet or Pambo nation prophet enso edina no betum bi ono ne nkwala chief wo mo so trauma hwe ho ebekeka bia eya ye nsem se eye prophet Owusu Bempa or Pambo se bi ne wo ye no nyansa bia enim prophet Owusu Bempa se nsem na wo kana eye prophet nation one or Pambo afa bia wo kan se bi wodidi na tem no enye nsem o kan na mo eye one of the TV station GH1 for the twitwa ne no mu nsam ne bi ena o maka toatoa no ene opam won kwala no so etwatwa ne nsam ne bi esie no a wo mo kananka anka problem kwa ho anka wo se opam wo efafon no wo frɛ no se ne nua ade a wo ye ntwayi na wanyam nkyiremu bi edi akyem na mo opam wo anye ne sa na odi na si ne station ne so a oni GH page 4 any chief mo aye baako edo support ma yenko prophet Owusu Bempa ho enko fan kyiremu a wo de mayemra GH page 4 GH page abrante chef no Rashak oma katikate asma me kan ye no eno wa twist asma me kan ye no eye sofu chief no different sofu chief no sofu chief no eda ono na yiso enti eno na nkofo bi di Sunday yen asma me kan no ma dane asem no ma katikate sisi ani enti de me kan ye no ene wo mu de na ba bonte no e different eno mu de Instagram oma presenting no to say as a me maka say me swear me life say me the vice president e win election ne da but the room here no ma dwene ho amentiase eso man kan sa entianura ena me ma so for be free chief ena mo ka say sa de so my sa de no ena chief so say so no de ohun so bi na post sa no Instagram ena TikTok ena no so fine enjini pa no di sa adwuma no e person cho sa de ne sai enya amentiase say GH page for na yes ade no me my friend Rashak amene ne kasai ba ono so yes friend bi friend one very phone so for Pambo me ni asem but when your first time try me bring me revelation fa ya papa chief mempo ma so for Pam ya mo ya me dance ni ya papa chief mem esmai ma ne ma ba me ho tenko person ko ba me ho na ko ni bitin ko mo fa ni swadin no na ne nkofo bia ba ma so no ba ba be ten yam na wo hono na enyo no ne mo kan so mo me esa na de mi hu ye no enya de no doubt onyi hu atinyi da to pese ko ba be hu me na nka ye bibi fa no me de ani de ma ya papa chief mem de bi so me catch ne man say papa e peni do mo kan chane say me ma peni mo mu ma me nchen ba mi mom me ba ono papa na afi na me na ba be kasa asma me ken so for mo ye me dance ni enti ye ko na emso bi e ko chene na ntwie e na Kofi TV e capture na ntwie no e no presenting news ni ba bonten say ye me na me di na ntwie kwa chief mem chew e so busa so for kwa me amo na busa tebe ma so for ni me mpeni from no mo ko nyina obi anim se man fa na ntwie anko ho that day seven copper chief mem chew opambo di mi be kina ni radio so any TV so matem tame ma shankom na me di na ntwie akwa pacho o chief mempo paranya no kre na ayi prophet one woni ni wo beef bi ana mini asem da we cry the first asama is here ema media bufore ateye ema masofo empo edi bufore atema ono so na sofo beti matem
me dane ya kasa but e true be na me am ka say ye ntwa so eni etwa so so for pambo sabi baby a me papa free no e ho no so free enti onyo bi a we me tamfo ye nyina ye asantefo me nyina me property mu kura kasenti aneda enti me ntia se se nyame am mahu bibi anase bibi koso na maka na o makatekate a present no different the metia se so for penny o pambo ene ne ba chief enti me yes ade na Ghana page for so apost ade no Instagram no kwasem ne se ebra ye ko chief member no chief member enemy din komo pa o kache me place enyo na ma enkofo ba ho be koso sa problem no na de me mahu na ka che no onumpo wa ema ya papa chief member e de me ko ono no dem an mpelifo ohobi so kwa me amu nyina ohobi ema papa no enemy din komo ko akire anya nsem nyina na metimi aka no abontene ema ya papa no o confirming commission impo akire me ema sabi yo kire me say yenya no yesoso ya dia hobrase eye ema sumgie bai na nya ndum ya papa no da so tiase na dia mpese me kama Ghana fo nyina tin se obe na ba bi so ha minim so wo voices ni bia ba konso do no wo mo se president na akufo ado a o wunim no nye ono na sese wo bu man wie na ba be ka dia me kan ni nyina yo papa ya me kan no minyi ba akukọ enfri ko nsuo na me kan ye ba de o ma katikati dia ba abonten yo pambo ni chief ene Rashak ye GH for dia ba abonten no eno de man kasa ya me kan say to difo bi hu say e owu oba obi so a ana de nyame peso sense nipa no entu ho na mon yes bi odifo bi ka so bi bewu a better teaching nipa ni bewu nti da bia me kan na me ka kotu every bible mu adifo bebrebe hyankrofo wo hu nkom asankrofo no bebrebe hu eno nche se enkom hye ni otru nkom hye sankrofo no sister wo makwan ena ma to rent me bo mo so no na me yi firo mo so da bia kan ya ta yusu wo hini zikaya awu difference akoka chense onye ne well because obabi but papa yi konyanya ni mbompa ya sister na kwan ama onyankopon na asa kache odifo azaya na se oka chense bi nfie dunum akani nfie enti no ohini zikaya wanya we one kingdom work nwa mo so hu program wa professor usu bempa so one prophet opambo any case bi enti mo frɛ na mo so hu program ekwentua makra